Kapitan Inteng! Lumatagak man iti tinapay mo, kagawad. Mabitla ang kapitan. Daytoy. Paray! Na. Paray! Manungay day ta suklaim. Pare, ikanak mamot iti kwartam. Imbagkin ka taagaw awat ka iti honorarium mo. Siya ngay. Madaw-dawat ayat ti kwarta. Ikanak ka din paray. Manumot laang day ta suklim ngay. Itad ko man laangan. 30 pesos dayta. Kukwa mo. Wow! Ay, taman paray! Ay na! Ay, sige! Panawan ka ba? Na. Ay, naglukon dayta tao. Agdaw-dawat latiam mo na. Nay, nagkapuan niyo, tata ba daw? Ay, naggapuak man dita. Ay, kwaraw. Adda kwartan dita. Napay ti kwarta. Ay, nayunam man dito intod ni uncle mo nga inteng. 30 pesos dita, oy. Oray, anayin mo na 50 pesos. Ay, 50 pesos lang? Awan kwarta. Ha? Si kamat. Nagimot kamatan. Alan, ikan na kaon. Tanay, makain inuma ko ni tiarak. Anya? Igatang yu iti arak ti daw-dawatin yu a kwarta? Salbag ka kwarog. Laeng kun kunam kidi ni tiarak. Kat no balitok tiarak para kanyak. Anya balitaok. Ti ko namkit day. Napatag ka da kayo ti arak. Hala, wenan. Isaw no isaw. Ala, tay 50 pesos nga rodan. Itad maon, tag subliak matlang iti tersina ni kagawad ko anang. Awan kwartak nga raw. Adda nga rod kwartam, amok. Alamang tagkakidain, tanusaan, nagbaak kalatan na baraw. Ha? Dakas, taglang shout, maday tinaibaw. Itad ko man langan da ito nabatbate a 50 pesos kaw. Ay, thank you! Inteng, awan mo ti 3-in-1 akape. Ay, sana aging matang tadahulda pa rin kantina ni kagawad ko na. Hinuldap ni pare ba dong tisukli ti kwarta kapag gatang ko kuma? Ay, ne. Kana yun day taapari ba dong di na minsan, naabutak manen adumaw dawat iti kwarta iti may sa kadag iti gumatgatang iti tersena ni kagawad kwanang. Anya? Ay inton maminsan, di yung amin ikikan, tapno saan amaruham. Saan lagayam asyak ti daw-dawatan na? Ay tapno ammom. Ado ti sayang gusang dagiti kalugaran tayo maipapan iti kasjay nga aramid ni pari badaong. Maray! Talaga ka day, akayat munti agbabaak, Ada ko mairito ken kano, kayat mau. No naibus mon day tamay sa buti nga arak. Agawid kan, kabadong. Di nakman buwisitan dito tersenak. Nagalasan ti ugali, maray. Sino nga iti mangayat ken kano, kasta ka mo ta nakatangtang site? Ay, mabibiit ka bumakit kasta ti ugali. Makitam day ta kumpay. Ingurongor ko kan kano di ka pala pumanay. Relax. Relax lang. Mare, di ka din nagpungpung daot. Ilakom kitin data kumpay mo. Di mo ingur-ngurongor data iti pada matao, tadakas data. Ay, uun ka. Pautangan nagman pa iti may sabutay. Tagawid akaun. Sanak ngagpautang. Apay nga itaka lang sumangpait badaw. Sa dinaw tinaggiganam itinagmalmalam. Di talang igigit. Imbes ko maatulungan nakamapan agmula iti bukbukal ijay bangkag. Namday takit din mapanagbarbartak tar aramidaw. Anya nga ron ti masida, uyang, mabisinak. No mabisin ka, mangan ka, nga uray awan ti sidaem. Ayun na yan ti kastoy abiyag. Awan pa'y sidaen mait, buisay. Si katibwisay, tadi mo amot ag salukan.
Adda maigatang mo iti arak, ngam awan maigatang mo iti sidhan. Dinawat ko lang, tinggatang ko iti arak, tapno amaw. Na, di ka lang mabain ang mapanagdaw-dawat iti gatang mo iti arak. Na, No kumatag trabaho kamay, no agmula ka kumay ti bukbukal kan natnatang, di adda kumamit mabalinta nga ilako apag kwartaan. day tala ka na yun nanti ring mo kanyak. Hala, bayam, tuyang. Inton bigat met lang. Inak agmula iti balatong iti bangkagaw. Lumabasak iti igit ti bangkag datata badong kinanatuyang. Ha? Adamat ni tata badong dita. Agmulmulan samat iti bukail. Bukbukil mat ti balatong dagito'y nakasako dita. Badaw! Badaw! Siyak dahi tao, inanatuyang. Si kamat gayam ko araw. Ay, abak kuman ni Badaw. Apay ngay. Awan mo't di tapagmulmulaan mi iti balataw. Nakaturog ni tata ba daw? Anya! Dahi manaw, nakakukot ang nakapayong, matmaturog. Kasla masakit. Ay, awan sakit ni Badong. Sadot naladay ta. Isu nga inturog nalatan dita. Dilagbain ka dagiti makakikita kan kwa na. Napuyat samait. Sige, labsan kayo pa eh. Sigay, kwarog. Makita ita ni Badong no anya ti aramidag kan kwa na. Laklakayan. Badong! Badong! Ha! Ay! Umay badong! Di ka agbatbatay! Ay, salbag kalaklakayan. Kunam nga umay ka agmula iti bukal. Ngam day tamat umay maturog taramidham. Ay, agya manak. Nakasang petak metlaengan di ti balay may. Ituloy ko ti maturog di tayo. Ay, salbag day ja tuyang tarini inak itay. Dito'y gayam balay tinagturungan dagiti sakam Badong. Ha? Apay nga minasursurutan naktuyang? Kasanaw, makapasurun ti kasta nga aramid mo. Imbes atulungan nakngagmula, nagawid ka kidain. Wala, tay tuloy ko ti maturog di tayo. Hey, jak amukan ka. Na. Jak amaw no anya taramidakan ka. Awan pa'y sir-sir-baim nga asawa. Na! Ay, pumanawag man langan! Ang mga numabagkal ka ba'y! Pautangan man maray. Uray may salang adakil abuti ti arak. Amok nga dalakaw. Sanak nga ron ngagpautang. Anya kamatan. Na, ay makaungita ka talaga no di nagpautangan maray. Ha? Eh di kagdanag. Bayadak tumitlaay nga paman niya da kwartak. Mala. Ikang kay ti arak. Tapno di mo matkon ko na. Unay matikas ta nga ugali mon. Ha? No di ka mapautangan, agungit ka. No jagmat agungat di nakmat pautangan. Nita. Basta bayada madago sa. Di mo ibaybayag. Wen, danag mon aya. Ay, hapaw. Ibarte kag man iti usto daya tuyang ka. Ay! Asino ti lumaban ka na kayaw? Yaw! Ay! Asino ti lumaban? Kabadong. Pangaasim ka di Nabartag kan, isong agawid kan. Mabutang ang dagiti customer nga umay gumatang, takasta ka mait. Aglalaw ka kaditan. Tagrod dagi, diamin Hindi ka. Ay! Tatapadang! Ay! Pangasiyaw tadi kaya klaw-law. Nabartag kayo, agawid kayo. Anya! Lumaban ka kanyak! Ha? Walaw! Lumaban ka! Agkin na natin ano kaya mau? No talaga mo lang nga malalaki ka. Aggabuta dito yan ta. Patayabag day ta ulam. Agpili kayo, tatapadang. Ha? Agawid kayo, no ipulong kayo kini uncle ko ngayon tayong. Ay, kwa. Ni parinteng.
Tuk-tuk ag tupay jay ulo na. Awan na muna day jay kumpare. Tuwa! Anya? Mapan mo ayaban ni Uncle mo, tagsango kami adwa. Apay kabutan ko, ayan day jay tao. Kasta ti kunakan ka ni pare Badong, kwarog. Unang kail. Awan ka no ti kabutang na. Na, Iso nga aglalaawi jay Teresina. talaga karkaritin nak day tao. Paiman. Inak man alaan ti landok akawar iti budiga. Ha? Anya ti aramidan yung angkail? Hey, nusan nga agtal na ikawar ko iti pustay. Nay, intay, apay nga enruar mo day talandok akawar. Ay, ada pangaramatak. Anya? Saan asak ti pagpungpungtutin day ta pare Badong. Ay, amom anabartek jay tao. Kastagit din ti aramidam. Ay, amang ano anya man ti pagturungan day ta. Sa anak amamati adina mo ti ibagbagana. May papan kanya. Uray na bartek. Asino mo ti saan makaungot itikas di nga aramin na. Ay, awan kat babain na. Ay, apo. Saan asak ti padpadasan na? Heh, di nakalkalabanin ta delikado ang makaungat. Ayan ni pare ba daw? Aglaaw-laaw ka no. Kunamlan asino akalalaingan ditoy. Kapitan. Kwarog! Muntoy matilandok akawar! Ha? Ay, sus. Napanan ni pare ba daw? Awan matan. Ay, kwa. Nagawid itayan. Nakita ka pimanawan. Iso nga yaman ak tapimanaw matlaan. Mabinsan pa nga aramidin at makita na. Imbag, ta nagkita ta ita dito'y Teresina ni kagawad kwa ng paray. Anya dinadamag ko? Nga awit-awit yu ka naw kinikwarog jay landok akawar. Ikawar da, kasta ka day? Kaya naglaaw-laaw kamay. Imbagam kanupay nga awan ti kabutang mao. Pudnaw? Ay, pudno paray! Nakalit ka. Anya ita, ha? Ha? Karitin ka man nga ron ita iti sanggaw. Agsanggol ka man? Na, ay katwa na! Saan kang atrasan? Agsanggol tano iso ti kayat mo! Sa, Tuwa! patang ka nagtimasal ko. Up. Akas to. Patang ka nagmasal ko agastoy. Ti ko na bakit na? Napigbigsak. Maaba ka ka. Ay! Abakan. Awanay na. Nabaka. Ay, sumuko akon pare. Napigpig sa kamot gayam nga mintisyak. Manipod ita. Ha? Agdamit ka kanya. Nawat aba. Ay, anay! Uwinain! Eh. Agkatos ka pa'y, Mike. Ay, nagalasan ti ugalay mo. Kurang pa'y day ta Katusak to pa'y tamugin mo. Naa, ti ko nam. Itulog ko aya, Mike. Ipungot-pungot ka man langan. Anday! Agtaraya ka! Pwede pa daw! Agsubli ka! Naku, naurot sa amin ang abo ko. Ay, unay ka nga minan aya inteng. Ay, di mo lakot binagbagaan lang jay tao. Ang anyat inararamid mo. Dan tual daw na dyan tao kanyak. Na. Awan respeto na. Hindi to ta kapitanak. Ti ko namkit day. May sakamot nga da samsamantong na. Na- Inton maminsan, agtanag ka nga mahin. Salit na dyan tao. Imbis ako nam nga ikawar mo ni Pari Badong. Wenno labanam. Agpatulong ka kadagiti pulis na isudan ti makaamaw. Saan arumbang akas jay ti inaramin mo? Ay, salbag ka alaklakayan. Nagsakit tinakam ko kankuan. Naut-utla unay. Apay nga inkarang kam adagos kari daw. Adaya mang kamkamat kan ka. Ay, ito yang ilamagnak. Ang mga surutan nak ni pari intaeng. Impungot ko ngamin ita ijay Teresina ni kagawad kwanang. Mabutang kamot lagayam. Ngam apay nga impungot mo. Ay, kwa, inakaglamay.
Di ubalsan ni Tata Badaong, Uncle. Bumalisak ng iti sa bali awagas. Kimat lang di siya na magbalas. Anya? Si putam anay bag ni pare Badaw. Tano mapan agbartek editer sina ni kagawat ko na ket aglaaw-laaw. Ibagam kanyak. Ta mapanak ijay. Ta mga yabak pa iti pulis. Areglado, Uncle. Sa anak itan ngagpalpalikaw pa'y. Makitak man tila yung day taatao. Sakit din na kapitan. Titis-tis-tingin na. Malalaman ah! Awan ni Kapitan. Ngem sigurado, agur uray laeng dayjay iti gundaway na asumangokan ka. Isong agsagana kan, taing kagkidaw iti pamakawan kan kwa na. Anya? Ay, Agbalbaliw ka nga minon, Badong. Laklakayan kan, ngem day talatag barbartag tar aramidam. Panunutam, anakapsutan ti resistensya ti bagem. Kasyamet atabagem, Badong. Wain tuyang. Bayam, padasek abawasan ti panagin inom ko iti arak. Ha, nasayaan. Tano di mo isardeng ti kastangar aramidam. Amangan no saan laeng aday ta ti parnuayem aparikot mo. Ay, madandanagan akong tuyang. Anya ngay taramidek. Kat siyempre, anya pa'y ngay, ingkaagkid daw iti pamakawan kin ni Kapitan. Ay, wain. Sige, iturturad ka unti mapan ije balay da parintay. Ay. Abay, di mo kunain ang nabartek ka manay. Kat di mo amot ti ser-ser kam abalay. Ay, kwa, pare. Sa anak anabartek, pare. Kinapudno na umayak agkid daw iti pamakawan. Ngamin, maditinar aramid ko ken ka, pare. Pakawanan na kun, pare. Pagbabawya kon dinar aramid ko. Patsin na ko, pare. Agbalbaliw akon, pare. Impungot nak to pa'y. Ay, kuha pare, sorry, aghagtan. Agpagpakasik itakin ka, pare. Ore, agparinto, mga kon. Ay, isang wanan. Saan? Agkagpay ti sakam, pare. Saan? Pakawanan ka. Agkumpare ta eh. Sa bagay, pare, agkumpare tamay. Ay na, agyaman at pinakawan na kaon. Ay, Tata Badong, awan tinasaya at nga itden ken ka, tinalabas apa nagbarbartek mo. Ala sigay, diton tinagibusan ti sabalipay aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.